Ni wakati wa matuku 17 mwezi wa nyanya mwaka ni wa 2022 saa mwonza cia muthenya ndio thocha ndini wa Vilingi wa Mauvoo na wikwatio kana uendeye kutinda nesa nye nitawa Robert MUTUKU. Itina wa mutongoi wa ngwatanio ya Azimio Oka Raila Odinga kuleana na mausungio mausakuani yutalo munene waene ndiba musini wa masako nimenda mutongo yokwetikela mausungio ala manatanga siweni nzama ya unyumbani na mipaka IBC na munoki bilani cha usumbi enendi aani maelesea kanandi ya Kenya yende na ukunika munoki ukwati mayenda atongo yonde kuma maundu kana kumba maundu mautetiute na kuitikela mausungio ni kana enendi makwate udhuko mimosio kuma kwa serikali. Daniel Mwangala nukuelesea. Itina wa mutongoi wa Azimio Raila Odinga kumela wandani munani weyo na kuelesea kwa makwani wa kwake nundu wa iseso ya utalakula undumwana kutangaza inatoa iwe UN ndiba musini wa masako ni maende na kuokelia mawoni mekivodhokanyo. Utalo munene kwa ndiba musini wa masako ndwenda vethiwe na wiwano wa mituki na mutongo yula unatangasiwa kwa thukiwa nikenda kuendea na utongo esya nikenda ndi kukombo wa kuma uchani ula wende na ukumekumbila na ukuno waki ukwati yugendo kilake se Azimio matonya eka niku concede defeat na Raila atitikela ta statesman na retire ta mundu nobo na yeye kwa Kalonzo atongo esya opinzani na Ruto ayabethwa atuyende ya maundu Ruto akende nona kamiyone esa mituke nondo nutwesikela watu promise ye first 100 days kusave economy ajui jotwetele tatuta toywa bala twabikie Ruto athesi otumauta asiendo ithe economy ese ube ndelete mapithwe mali kwa bizini matothukume teithie nende twenda uthukumwa nondo chumi tona wanangikie muno tatotinda wama na mande na uthukumwa uchumi mosonga mbele onowevo aingi maivinga banene itambeyu ya kutangaso kwa William Ruto tawo musumbe musakue mayelesekana ni bailite kwithiwa na umindu wa usakuani na enendi alama na ndio kuna kula kwikithigwa kana isiso ya kutangaso ndumwana kutala na twaigwe na wailu yo ni wako ni lakini jari tambande ya ukweli utambito manikana kada kudio kotini omadi kotini ukweli umanikane atikila edano zindiwe twende na wewe ya kawaida tuona ni wailu kazi nikana wewe kamanika na ni mind ya part na olomwe you no to maike na mo my proof nikana to ikie olawo tumanya wewe sawa tinani proof sieto ya ndo mambe okita kwekata tenda muwa netina muwe tendo kwata musumu lo tona tunenga kindo kina bwazi na kila nina chote ya binye muno maisha na mutongo ila tinake akethwa atwambe ange no ti mutongo ingi ukaga vindani kala wamwe maene ni maende na kunya witano kwithiwe na Mauvoo. Itina wa maundu mausakwani kuthela na mausungio makivila cha usumbi kutangaswa UN ndi kumava musini wa masakuno maende na ukulia kwithiwe na wiwano nikenda maundu kuendea tatene. Daniel Mwangala, Utongoi TV, kumava kiwanzani cha ukuicha basi katikati wa musi wa Masako. Ve amwe maundu mavata alatongoi na muno ndini wa serikali sia mutio kwa mailite kuthinikia na kuvindwa uthio waisio sia ndwani yevo kaunti ya Masako chambe no kumanda usungio wa kutwa wa thina wa kiwu bala isione mbingene ndi mekumbeletwa ni thina o na kuvikia komanda nziasio sia kukwata kiwu indi imwe ikamela kuyanana na ukwati na utoni wa mwene ndi Masako yumeweta kana melekelie medho kuingava na Masakwe kuona kana nuko maua mathina a otondo mekuelesya vindani dhiri asua makuna asaitinge kuma itukuni yake kuna omenda akiituka chala ina na nuyidha athina mwingi muno na itu ithirwa athina wake kunundu takilatilie kwena kiukia mabata talameva na ukilatilie nguluni onoka yumea kuna iki kuma kuya anoke kuna maikuya baibusina chao isu itena nzeve mara nidikile nzava bala ziki atuya isoma nai na mwatongo ila matongo ezikisio kimekiata nundu ula woka tutsakuye imundu ene woka mutongo ezio zio alikalake vela ithio imwe ajucho kitona oka kumusa ina kikoka kikaanda yamba ko bando saa 5 saa 6 kikathela kikoka uniota masale kikathela yo uzina timwingi na numaina thina ke ubi wathi uzini baiba ndo tabake uka zia ke wita ba chao nyozi na choi cha ngalile
issue imwe ya ekeguo thina wa area no itwe Mauvoo maundu maingi ala mathina cia tala ibindani ya miaka mingi ta utheu na cieguo chucha ikindu kimwe ithikite kilioni cha kiuo na tukethiwa ona bala undu one wa county community ithresungite kine kisemu nene nitakiwe tangira na itangi juji na indi musiaisya oyu tutwa imwe kwa imwe nginya Karen Musini wa Ilovi bala President munyive wa ndi ya Kenya Dr. William Ruto wende na kumya uneni wake etina wakwitha akomana na atongoi anyuve mangwatanio ya Kenya kwanza ekatwiwe uneni wake will have nothing to do with the blackmail we have seen, the threats we have seen, the fear that has been sold around the country, that you cannot talk to this or that person because they don't share your political views. I want to tell the people of Kenya, we are having our democratic country back. And everybody can speak to everybody about everything in every way they want. And nobody